Muthenya wa ulilikana ivinda ya kayamwe kana menstrual hygiene day, serikali ya kaunti ya Masaku ni atoi seiseso ya kunena na mwaitu isio ni sikivathukanyo vamwe na kunengane uiti wa manakwi NND Virginia Nzau la watongo seiseso yiku ya kangundo ni wenda sima kaa kutethesya kunenga mauta usiana sia etuko kwenye vinda yo ya mwai aiweta kana siana mbingi ni siku mbila wane mathina sima skulu ni na kuvingi sika masomoni aikulia nende kuyumila siya kukwata mauta na utethyo yurua mathina makileko kana depression ala waweta maende kuangeleka isio ni mbingi. Boni Motesi analivotiso. Virginia Nzau watakana vevata kama ketho maesuvia vindani yo ya mwii na mwana kwa tia metlatala na udhuku ikilegana maina kwa roni mathinangi. Muthenya wa mundu wa menstrual day tulilikania aka yulu wa undu mailite kwika ila methwa na ivinda yu ni makwata ya mwai undu mailite kwisuvia undu mailite utumia sindila siailite mundu ila matumia sindila siailite ni matona ukwata ni infection na kingi tuonete ni sanitary towels kana sindila matumia mamina kwitha na ivinda yo ya mwai kwa nitu wamathudia muno na twamalilikania undu mailite mayika ivindani yu vai kulesa ikutethesya kunena sina nini motoika na mauvundi sukivathukanyo kwithingi mekumbela ni ivinda yo mwila mafikiwa ni ivinda ya mwime masukulu ni kana maendese masomo mo niyo nuseo asiai makanena na siana sio anamata na vikia ivindani yu makamombania akili nisio makamana ila mavikania kesu maketha meikwata ndakame ya mwai na ila makwata ndakame yesu undu mailite kwika kaingi nituonete sindisi ilekelia alimu skulu na yitha yi kindu kithuku muno ila kana skulu koneka kana ilanga yu ya ndakame nguani kwau nuseo asima ka support siana sio mundu ki kindu kisikie kithiawa ti lazima mundu akaindukani akawa taulo ila siailite very improvised towels ondero itamba ingi organization ingi siosevya ikatebya andu ma community itona kwitha ivoa ila mundu ethana utaundi nusuye kulia nende kutambuka masivitali na mena mathina makileko nengi ukulia mautao kuiweta na mathina ya methitu maivingisa mikile ya nende kila ivinda nituidete na misio mingi muno kwituka ngundo andu mayemina mathayo mo mundu wa maundu ala na methululukite nituisi kwina maundu maingi muno ala matona utuma andu maikwatwa ni depression kwou nituamalilikania osindu sintu matona kwika nikana wisethia ni mola thinosu wa depression kindu cha mbere no breathing exercise oko breathe breathe in and out mara 3 mara 5 mundu etha ola stress o kunena na mundu ungi mathina ala winamo ashare etha ola depression ila winayo kingi ni kusik medical advice tina psychologist tina andona masomete maundu ma mental health Dinweze sohi otobe nendene makwata ivuso ya kuthima mawuki wathukanyo kunewa mautao uiti undu mwana nda overtend vi wachanga na pia watoto wa kike wenye wako umri wa miaka 10 tunawapea ile chanjo ya kuprevent cervical cancer. Pia kuna services zingine kama dental services, tunaangalia meno, kuna mtu wa mazoezi physiotherapist, kuna mtu wa macho, daktari wa macho wako pia, zote ziko hapa. So nimeweza uliza wananchi wakiona huduma kama hizi zimeletwa na wakubwa wetu ama gavana wetu niweze kujitokeza. Kwa gavana witu Honorable Wavinya Wandeti nitutona kwasia laina mwathime na imekanesa na tiredi kumutunga kivila nundu itonete mawia make me maseo. Mutongo TV kumakangundo kaunti na Masaku nyani Tobuni Motesi.